subscribe second my channel. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah ajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan
dumada liuhan orderan. Lacur balik dadi teruna sing ngelah saja tewas beli tu sing ngelah umat reraman ade hedot kalih mantu sugi sing setuju anak tiwas cara beli kemusuba nejani adi megedi depan suba dewek beli nyakit hati dumada kade si dengojok anak sugi mobil mewah pipis liu umah bertingkat buka songgane pancoran metatakan batu apang mangan masih treste sane di subane hadi ngojok anak suki di subane hadi ngojok anak suki konden karowan hadi lakar nemu bagia depang sube dewek beli kemulan lacur beli nungi dayang mengalih soma pantas megobel lamun adi pelekutus beli nungi dayang ngalih songgane pancoran metatakan batu apang mangan masih treste sane di subane hadi ngojok anak suki di subane hadi ngojok anak suki konden karowan hadi lakar nemu bagia depang sube dewek beli kemulan lacur beli nungi dayang mengalih soma pantas megobel lamun adi pelekutus beli nungi dayang ngalih
gonjani beli dua sopir traktor, dicari ke ngawai timpalin tanah, ules beli nedaki, baju beli sing rapi, nanging hasilnya suba pasti. Nyenawang manian nasib berubah, ngemenekan beli ngelah kapal terbang, bermenginang sambil meliang-liang apa tadi adil akar beriang. Kanggo wang malu meten pemalu beli halo ngisengin kena hilo bumi cara jali mekejang pada geret halo ekonomi ne sulit ane utama terus nan belikin adi mesik dua teken ilo. Nyenawang manian nasib berubah, ngemenekan beli ngelah kapal terbang, bermenginang sambil meliang-liang apa tadi adil akar beriang. Kanggo wang malu meten pemalu beli halo ngisinin kena hilo bumi cara jani mekejang pada geret halo ekonomi ne sulit ane utama terus nan belikin adi mesik dua teken ilo. Kanggo wang malu meten pemalu beli halo ngisinin kena hilo bumi cara jani mekejang pada geret halo ekonomi ne sulit ane utama terus nan belikin adi mesik dua teken ilo. Dadi cukurin ubane dadi semirin yen sirahe lengar dadi topongin
beli elak ngorahang lo nyapit sing meki tengah udang keto yen bakat hayalang lu nyanan liu nak ningahang lu beli kesamatang buang tiang dadi saone beli dadi kerisne nusuk jantung tiange tempat kena jantung hatine tiang dadi saone beli dadi kerisne nusuk jantung tiange tempat kena jantung hatine
Kadang sing kekene kartepok hidupe, kadang sing kekene kartepok unduke. Ngeleng-ngeleng jani pedidian, masalah neta kejag tu sing telah liunan sebete teken bagiane. Mirip ne subeduman nasibe, apa mirip ne hutang karmane. Mekejang gae subelampahen, nanging tuare ada nengenain. Lacure setade satya nimpalen. Ada dogen tebuken, bagian kerasa pemuiken, sebete aneh starte ni benen. Mebakti subeti yang sesai, apa rahayu megai mesari, nanging puyung sing man rejeki. Kaden singkar kekene jalan hidupe. Mirip ne subeduman nasibe, apa mirip ne hutang karmane. Mekejang gae subelampahen, nanging tuare ada nengenain. Lacure setade satya nimpalen. Ada dogen tebuken, bagian kerasa pemuiken, sebete aneh starte ni benen. Mebakti subeti yang sesai, apa rahayu megai mesari, nanging puyung sing man rejeki. Kaden singkar kekene berjalan hidupe.